سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا کنم برادر از نام کانال فکر شما گپ زنید обязательно برای شما تخفیف کرده می شود. اینجوری برادر عزیز داروهای گیاهی همش از من برویم خودم سیمکا میکنم برادر عزیز تمام داروها قرآن ها بوی های خوش کننده همش همینجا در دسترس کرده میتونید. شما رو ما انتظار هستیم. برادر عزیز نگفته نموناد برای خواهر و مادر و اینجوری حجامه یک روز دل نه مقصد زنگ شما همونجا نمره میشه زنگ شما رو انتظار هستیم. یک روزی معین هست روزی جمعه هست زنگ بزنید پیش از اومدنتون خواهر و مادرای عزیز اینچونی شما هم فکر شما هم ما میکنیم همیشه ان شاء الله مادر این سرچشمه زندگی است. زنگ شما انتظار هستیم مادر و خواهر رو زنگ زنید خودتون اومده حجامه کنید لیشینی کنید واقعا در امان الله باشید دعاگوی وطن مادر باشید. السلام علیکم. السلام علیکم هموطنان عزیز پدران و مادران برادران و خواهران گرامی قدر با شما هستم حسین نوریدینوف از کانال ما و شما کانال فکر شما شعار ما مثل هر وقت در فکر شما هستیم شما نیز در فکر ما باشید ان شاء الله رحمان هر یکی ما در فکر یکدیگر باشیم در فکر آبادی وطن باشیم خدا خواهد این پیشروی ما و شما است. در پهلوی چپ من برادر ما مقصد اکی فضل‌الدین حجامه میگیرن اینجا دکتر هستن اکی اسما الحمدلله ما من با همراهی برادرها امروز حجامه گرفتیم من باشم برادر عزیز روسی گپ میان خیلی من چی میکرد غم میداد برادر عزیز من نیدارنا بیمارخانه همین مرکزی خودی و قریب 4000 چیک به درآمد گرفتم نرولوگ با پریام نرولوگ با یگان رزولتات روسی گپ نشد من دیگه نرفتم من الحمدلله پیش برادرای تاجیکی خودم اومدم یک من برای حجام اومدم همین چیز کردم بعد دکتر گپ فهمیدم که میان استونمهره اوجا گریج سر کرده شده است من خدا با شکر لیچینی در همین روز سر کردم تا روز جمعه 5 روز لیچینی خدا با شکر آزی من اوجا رزولتات من خدا با شکر حس کرده شدم لیچینی دوام دارد با تا روز جمعه کسایی که حجامه میدونم مرمت پیختین صف 21 قبول من آدرس های پدرام نمرای برادر ما نمرای حجام زمزم در زیر نوار میشود برادر عزیز این حجام زمزم در مسکو هست در سمر هست الحمدلله در خدا خواهد در پیتر دیگه شهرهای هم خدا خواهد شده میگیریم خیلی که نوسیبیر تاجیکستان و پیش هم و تاجیکا خدا خواهد در تمام روسیه زمزم هم میکشویم برادرای دستگیری میکنیم برادر عزیز و حرکت کنید در خنوکی ها در روسیه خیلی خنوک خودتون میدونید اومده خودتون حجامه و مقصد لیچینی کنید میان لیچینی کنید استمراره خیلی که میبینید در نزد ما جای نمازها قرآنها و داروهایی که غیر از مرد تمام درد به دارو هستند درمان هستند در اینجا میتونید دسترس کنید. اکو جان چورنی تیمین من برادر ما داریم روغن سیاه‌دانه در شکل کپسولا برای برادرایی که خوردنشون کی نیکو روغن برای همین هست که شکل کپسولا هست با برادرایی که انا خورده میتونن روغن هست در شکل روغنیش اکسسوری ایجیپتی این باشد روغنش اکسسوری سیریا производствоش قزاقستان این هست همچون برای کودک‌ها ویتامین کتی سیاه‌دانه انا ویتامین آبدارش کردگی هست امگا 3 برای پامید زرینیا فایده داره برای هوای بعد دیگه داریم برای مردک‌ها داریم از 41 نمود گیاه تیار میشود این برای پامید برای عصبات برای پروستات برای ایمون سیستم هست که برای ایمینا برای انا چی سی نمود علف کتیه گیاهش کمتره که مثلا لیچین میکنن پروستات لیچین میکنن واسپالینی با اینجا با داریم داروهایی که برای آدمایی که فربه شیدن میخوان برای وای داریم یک کورسش ای 5 تا 15 دلار الحمدلله اسمتیه با داروهایی داریم که برعکس برادرایی که میخوان که خراب بشن برای وای هم داریم انا یک کورسش ای 5 8 10 ارگانیسم ضعیف شده با خراب میشه با داریم برادرایی که انا داروی هست که انا میخوام که انا پشم زیادتی خود رو دفع کنم بلیز و بیرون چه میشه بعد 7 منوت توزه میکنم انا چی میشود
тоза мешавад. Баъди вай равғани мурча карда кун. Дорем доруҳои барои кирм, бародаро ки кирм доранд, истеҳсоли Египта. Ҳастак сироп аста барои кӯдакон, таблетка барои калонот. Баъд дору дорем манталин барои буғумои поча, даст, гиҷое ки ҳами связка жидкостиш тамом мешавад, барои ҳамоя ҳастанд, барои буғумои поча. Дорем ин истеҳсоли Индонезия. Дорем барои бародарое ки мегӯянд ки рӯҳашон нарик мешавад, сиёҳӣ мешавад, барои рӯҳ хушутрат кардан ҳастак не экзем ҳастак. Бо ана дорем доруҳо барои ана просто воспаление гирифтан ҳастак. Бо ҷои намозо дорем иншааллоҳи раҳмон, Қуръон дорем, чоки Покистон, ана қуронои тафсир дорем, узбеки, тоҷики, қирғизӣ, ана баъд бо перевод урусӣ дорем. Ҳама чӣ ҳастак. Алҳамдулиллоҳ. ҳар бо инҷа ана бо дар инҷа ҳастак чӣ миноксидил. Шумо миноксидил баскун ҳама медонед барои риш баровардан. Ассалому алайкум. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам Ҳусайн Нуриддинов аз канали мо бо шумо, канали Фикри шумо. Шиори мо мисли ҳар вақта дар фикри шумо ҳастем. Шумо низ дар фикри мо бошед. Иншоаллоҳ раҳмон ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан бошем. Худо хоҳад ин пешравии мо бо шумо аст. Дар паҳлӯи чапи ман бародари мо мақсад Акӣ Фазлиддин ҳиҷома мегиранд. Инҷа духтур ҳастанд Акаи Усмон. Алҳамдулиллоҳ мо мана бо ҳамроҳи бародаро имрӯз ҳиҷома гирифтем. Ман бошам бародари азиз рости гап миён хело мана чӣ мекард? Ғам медод бародари азиз. Ман недавно беморхонаи ҳами марказӣ худи ва қариб 4000 чип ба даромадагӣ будам. Нерволог ба, приёми нерволог ба. Ягон результат рости гап нашуд, ман дигар нарафтам. Ман алҳамдулиллоҳ пеши бародарои тоҷики худмон омадем. Як ман барои ҳиҷома омадем, ҳамин чиз кардам ба духтур рости гап фаҳмидам ки миён стунмӯҳра уже гирижа сар карда шудааст. Мана худо ба шукр личени дар ҳамин рӯз сар кардем. То рӯзи ҷумъа 5 рӯз личени. Худо ба шукр ҳозир мана уже результат ман худо ба шукр ҳис карда шудам. Личени давом дорад бо то рӯзи ҷумъа. Касое ки ҳиҷома мебинам марамат Пехотинцев 21 қабул ман адресҳои подробна номерои бародарамо, номерои ҳиҷома Замзам дар зери навор мешавад. Бародари азиз, ин ҳиҷома Замзам дар Москва ҳаст, дар Самара ҳаст. Алҳамдулиллоҳ дар худо хоҳад дар Питер дигар шаҳрҳоям худо хоҳад кушода мегирем. Новосибир, Тоҷикистон ба пеш ҳама тоҷико худо хоҳад дар тамоми Россия Замзама мекушоем, бародарай дастгирӣ мекунем бародари азиз ва ҳаракат кунед дар хунукиё дар Россия чӣ хел хунук худтон мекунед. Омада худатонро хиҷама ба мақсад личени кунед, миёна личени кунед стумӯрая. Чӣ хеле ки мебинед дар назди мо ҷойнамозҳо, қуронҳо ва доруҳое ки ғайр аз мард тамоми дард ба дору ҳастанд, дармон ҳастанд, дар инҷо метавонед дастрас кунед. Акоҷон чорни тимин мана бародари мо дорем равғани сиёҳдона дар шакли капсула барои бародарое ки хурданашон қинайку равғана барои ҳамина ҳастак шакли капсула ҳастак бо бародарое ки ана хурда метавонанд равғана ҳастак дар шакли равғаниш истеҳсоли Египта. Ин бошад равғанаш истеҳсоли Сирия, производствояш Қазоқистон. Ин ҳастак ҳамчун барои кӯдако витамин кати сиёҳдона ана витамин абдураш кардаги ҳастак омега 3 барои памят, зрения фоида дорад барои ҳавай. Баъди вай дорем барои мардако дорем аз 41 намуд гиёҳ тайёр мешавад. Ин барои памят, барои асабот, барои простат, барои иммунни система ҳастак. Ҳастак ки барои имина барои ана чи 30 намуд алаф катия гиёҳош камтарака в основном личен мекунад простата. Простат личен мекунад воспаление. Бо инҷа бо доруво дорем. Дорем доруҳое ки барои одамое ки фарбе шидан мехоҳанд, барои вай дорем як курсаш ай 5 то 15 кило алҳамдулиллоҳ вес метиҳад. Бо доруҳое дорем ки баръакс бародарое ки мехоҳанд ки хароб бишаванд. Барои ваям дорем ана як курсаш ай 5 8 10 ай организм заиф сада бо хароб мешавад. Бо дорем бародарое ки ана доруҳое ҳаста ки ана мехоҳанд ки ана пашми зиёдати худро дафт кунанд ба лезва ба ягон чизе мешапанд, баъди 7 минут тоза мекунанд. Ана чӣ мешавад?
тоза мешавад бод баъди вай равғани мурча карда кун дорем доруҳои барои кирм бародаро ки кирм доранд истеҳсоли египта ҳаста сироп ҳаста барои кӯдакон таблетка барои калонот ва дору дорем манталин барои буғумои поча даст гиҷое ки ҳами связка жидкостиш тамом мешавад барои ҳамои ҳастанд برای بوم پوشان داریم این استحصال اندونزیا داریم برای برادرایی که میگن که روشون نرد میشد سیاهی میشد برای روح خشونت کرد هستن نه اکزیم هستن با انا داریم دارو برای انا просто воспаление گرفتن هستن اما با جای نماز داریم میشه الله رحمان قرآن داریم چوک پاکستان انا قرآن تفسیر داریم ازبکی تاجیکی قرغیزی انا بعد با پریود روسی داریم همه چه هست الحمدلله هر اینجا انا با در اینجا هستک چی میناکسیدیل شما میناکسیدیل بس که هم میدونه برای ریش